Baik, kadinya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mancing dimanapun anda berada, kembali lagi di channel Capak Ciprik TV guys. Baru sempat mancing guys nih, udah lama guys. Karena faktor cuacanya guys, hujan terus, jadi males ngusirnya guys lah. Baru sekarang kita mancing lagi guys. Kita cuma berdua guys, sama Om Sned guys. Say hi lah tuh, say hi. Guys, lokasi spot Lengkom Hidung Sirkole. Oke guys, doakan terus biar banyak strike hari ini guys. Ulah nanggung bedul balik guys. Oke guys, langsung aja tonton terus keseruannya, jangan kemana-mana guys. Oke bro. Nah guys, mantap. Kita lihat ini guys. Nah, datang guys. Goblok nih koski, bro. Nakaan ini guys ya. Sapi. Nakaan ini guys. Oke guys, mancingnya sampai di sini dulu guys. Kita langsung cek koja aja guys. Mana hasil akhirnya guys? Aduh, 8 ekor. baru bukit tuh bang. Elok nih, lama betrik. Aduh guys, hari ini serangan dede guys, merajalela. Oh, lauknya tekan dulu guys. Dedek guys ikannya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Wassalam.